la Armenia în Junior Eurovision anul 2008. Haideți să trecem la reacție. Երկնից իջած մի լույս, կարծես վարվեց օգուս, մի մեղեդի լույս է, կարծես ընչել ուսեց, հետո հանկարծ լույսից մի հավք իջավ ուսից, շոյեց թե ողրեից ու ճախրեց կսեց, երկրի մայս ընչում է, Ce profund! Are și per vocaluri și dansă pe ele. Wow, Monica! Foarte frumos. Ce drept un pic prea profund, dar mie nu prea-mi plac melodiile profunde, dar decât Lituania din 2025, asta ar merge în locul Lituania. Așa că nu uitați să dați un like și subscribe cu FS Gamer TV. Pa, pa! Ne auzim data viitoare. Pa!